Yo detalle, será inestable la talla. Que si ya lo dice, igual al rato pues va. el dices antes del silencio. Vale. Yo estoy ideal. Ya está. Ya. Era más curioso mejor. Pianísimo, piano, no sube la otra, tres tickets. Simplemente es la voluntad y la intención, ¿no? En el 74 había un poco més de violes en la plataforma. Perdón, no te escuché. Un poco més de violes en la plataforma. No vull broma, que això són curtes, estan per molt llargues. Ok, som 88. Pam. Corxea. Vale. O sigui, una letra punta, en punt. ¿Ves? ¿No le da més? El tronco de tronco 1, cuando digo la excentricidad, tronco más específico más sonoro, ¿vale? Que se cambie ese contraste. 1, 2, 3. Que esta hora que ja té 10 anys que estava, no? Que ni l'havia dirigit jo, ni escoltat, ni tornat a ella, no? I bueno, la veritat que estic tocant-la fantàstica, no? La tenim atrasada per culpa de la pandèmia i no sé vosaltres, jo l'he disfrutat ahir, a pesar de que una assaig i tal falta gent, l'ha disfrutat barbaritat. Moltíssimes gràcies per l'esforç que heu fet. El dijous no podré acompanyar-vos a Gandia perquè estic en classes, però a la gravació vindré i al concert la setmana que ve també, i de veres que ve a Luis i l'orquestra feliç. Completamente.